Here to the Mesodot Skincare channel at sabay kabuga sa'yo. Ole, tuncho matsuanin. Product review na kan mga nga. Kung ina to, klein million sakdon niya. Ole, Christmas kan na ito. Le, may akale, may nito kanin buat sa ina sa tsur-tsur. Tuwin ka rin kan hun puive bero niya. Kanin buat sa iturpo niya. Tin lim takin kan mga nga, kan mang tura kabay saya. Timayang lim takain man tayo nandu sa nagamasayin kan lan bok tsewa. Titsuanin tunhun na hiyanin. Biokill products karon review doon products patni karon review doon ni otun chuma hiyanin. Amma sa so ka hiyanin hydrating serum hyaluronic acid serum karon review doon na. Kuwate vot chau toa. Timayang iboroki vot sa kop maya titsuanin. Vunpo araw tela ni. Tiro tsuti nga kan mamotur tsu. Karon review doon na ni. Tin ginaadang po kan soyang. Biokill Aqua Boost Hydrating Serum antiya hi hyaluronic acid baka SI natural sugar antiya chon silicium antiya hi silicone based tinani chu gel type texture niya chonin hydrating ingredients atam to pa heta hianin mo humectant sit singa velo ma ingredients si tamlu tuklawa chuanin kamang do nga chutiwa chu kamai ka phito kamai ro de hlek to Biokill AHA plus vitamin C Everglow Radiant Toner kakamang masaloni kamay ti nong nan. Kavun ala non lahen kan mga lang texture ka ton tilang masao. Hi texture chu niya hi gel type niya. So diwa chu na ban lem lawa mo. Hi chu mana nuam to pa a lightweight lutu ka. Chuan a cha ka ti a hydrating cha. Chuanin hydrating serum lampang kan mana chuan dry skin tan chuan le winter light chuan enge a benefits aham chat na chu le toner man le ngal hi ni man so vele hi hian nong kha apek bel cha do na chu kan hun tan khan lo tha bok si ya mo ti nge to ni thì khán của ta cái hàng tỷ lệ là hydration ape changhal mai ni ole product panhina kan kal le kha langa product panhina chu facial oil ni ve thunga chu Biokill Radiance Glow Boosting Face Oil ania ta hianin an main ingredients hi squalane rosehip le astaxanthin ania astaxanthin hi chu anti-aging chalu tu kan ipoka chu ba ka chuanin a key ingredients danga chuan a key ingredients danga chuan sea buckthorn food oil awma chuanin marigold flower oil awm boka turmeric root oil ayeng root oil awm boka chuanin astaxanthin extract kha awm bok ta chuanin hei 2 to 3 drops vel mana tok lu tuka a heavy chuang lawa ma se enge oil sian vun rawan ne ve emani chu a tha ka ti na rewania lawen sin ro he texture nia a sin de rama so in ama hi avai rim de leka fragrance te chu in siak chuang be lawa ma se avai rim ve dewa chu tiangin a mom hlup chuang lawa tin a blend in ma he ka duna nia enge facial oil chu enge facial oil chu mom hlup chuang lo se enge blend in ma ve tho se kha ka du china chuanin hi facial oil reng chu moisturizer ma in aman thero ro ke chu ni moisturizer nuam man hi ka du china zaina po hianin moisturizer so kamang dona moisturizer kamang to chuanin facial oil reng chu zana man tur zan lama man a thaber ani ti hi ni ya ka kut mo la hian ka faranga 1 2 3 ti khan ka mai kan hoi to me do na ni mom hlup chuang lo mo vun ro wa ne lu tu ka he hian tin facial oil chu ni sim sim vun ro hin ne ve to chu ka do na nia chuan facial oil in man reng chuan mana changa da ka kat nuwa chau mut tur daga kat tal chu
vun kha enge e ain sel dan khan hun kha du deuh thina oil ani to wangin chu wang chuan dakar khatvel talin ngak don nen mut ma in chumi zia chu skin care ti tlai lu tuk thei ni lo ani chu zan lama chuan mo ani lo pon in tin nuwa khan mut vat kha chi lo ni chu chuanin avairim nam deuh hlek kati kha ma se enge rim che chu ni chuang lawa tin man siom tur koparim chhia ni chuang lawa ma se va avairim ve avairim ve thot do chei lawa chu chu tiang vel chu ni ma se hei na rim na hukang kha ni chuang lo avairim ve chem chem ani ole khati zong kha bicycle products ka on review thei te ni a lo chang ka pui lo hlok pui nge ka be setin hei winter light te ni ka products on review kha a winter skin care khop maya a winter ra chuan lo man tel keu pokharem chang via ang winter skin care ra chuan ole I khati zong khani phot se ka video te lo chang ka pui lo hlok pui nge ka be se ti chuan ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like mi lo share saksel tuin ka som chewa bicycle products le theina tur kha noya link ka lo dang video le pe ka kai le cho don nia tin Christmas nom takin lo mang don nia Sean Kingston December ni somni pakoyan ejolia airground lamwa lalon concert dona mark events bot sein local cho tuin kan som chewa mi puite ti chuanin heta hianin ticket book thea QR code picture mi emo www.mizommusicfestival.com alu in ticket hi book mai to ni e kalome